салому алайкум дӯстдорони инглишкада. Умедворам ки тансиҳату бардам ва саломат ҳастед. яке аз подписчикҳои фаъоли мо хоҳиш намуд ки дар мавзӯи интервю як видео тайёр шавад, яъне ҳангоми интервю додан ба кадом саволҳо тайёрӣ бинем. 11 саволи омодакардаи мо саволҳои аз ҳама хеле муҳим буда ҳангоми интервю аз шумо пурсон мешаванд. ва бештари вақт якумин саволе ки дар интервю аз шумо пурсида мешавад ин аст: Tell me about yourself, яъне дар бораи худатон гап занед. бештари мардум ин саволро нодуруст фаҳмида хато ҷавоб медиҳад. масалан, онҳо фикр мекунанд ки интервюгиранда аз онҳо дар бораи ном, ҷои таҳсил, чандсолаӣ, дар куҷо зиндагӣ мекунӣ ва амсоли ин саволҳо мекунад. аммо ҳадафи асосии савол пурсидани таҷрибаи кории шумост, яъне онҳо мехоҳанд бидонанд ки дар кадом ширкатҳо кор кардед ва кадом вазифаҳоро соҳиб будед ва чанд сол таҷрибаи корӣ доред. ман шахсан худам ҳангоми интервюдиҳӣ бо ҳамин саволҳои зерин дучор шудам. дар ин видео мо оиди интервю ҳама чизро гуфта наметавонем. агар барои шумо маълумоти бештар лозим бошад, ҳатман ба дигар сарчашмаҳо низ чашм андозед. хуб, биёед дарсро шурӯъ мекунем. ҳамаи саволҳои омодакардаи мо бо ҷавобаш аст, аммо шумо бояд ҷавоби худро мувофиқи кори пештара кардаатон тайёрӣ кунед ва инчунин метавонед аз инҳо ҳам истифода баред. хуб, биёед рафтем. Якум савол: Tell me about yourself. Sure. So, my name is Mehrob. For the past 5 years, I have been working as a business analyst at company blah blah and blah blah. I have some background in data analysis with a degree from university blah blah. What really got me into the field though is the internship I did at company blah blah. Throughout my career, I have noticed that I have always been good with numbers and handling data. For example, when I was working at company blah blah, I led a project for shifting all operations data to a new data warehousing system to cut down on costs. The new solution was a much better fit for our business, which eventually led to savings of up to $200,000 annually. Moving forward, I hope to expand my experience across different industries, particularly fintech, which is why I'm interested in your company. дар бораи худатон гап занед. албатта. хуб, номи ман меҳроб аст. дар 5 соли охир дар ширкатҳои фалон ва фалон ҳамчун таҳлилгари тиҷорат кор кардам. дар соҳаи тадқиқи иттилоот замина дошта дипломи донишгоҳи фалонро дорам. дар воқеъ он чизе ки маро ба ин соҳа овард, таҷрибаомӯзие ки дар ширкати фалон гирифтам ҳамон буд. дар рафти фаъолияти худ мушоҳида намудам ки ман доимо аз уҳдаи идораи иттилоот ва ҳисоби китоб хуб мебароям. масалан, ҳангоми дар ширкати фалон кору фаъолият карданам, ман дар бораи ба як системаи захираи иттилоотӣ нав гузарондани тамоми маълумотҳои амалӣ ҷиҳати поён бурдани нархҳо як лоиҳаеро ба роҳ мондам. ин роҳи ҳалли нав барои тиҷорати мо хеле муносибтар буд ва дар натиҷаи ин ба он бурда расонд ки мо ҳар сол то $200,000 захира намоем. умедворам ки таҷрибаи худро дар саноатҳои мухталиф густариш диҳам, махсусан дар самти технологияи молӣ, ки ба ҳамин далел ба ширкати шумо рағбат пайдо намудам. хуб, саволи дуюм. Why do you want to work at this company? I have seen your company constantly listed as one of the top places to work. I have read employee testimonials and heard of your enthusiasm for encouraging employee growth through education, training, and vast resources. I already know that engaged employees produce better work, and that is evident in the most recent campaign you created. I would love to join your innovative team
continue to create great work and grow within the company by learning new skills. چرا شما میخواهید در این شرکت کار کنید؟ مشاهده نمودم که شرکت شما دائما در روی خط جایهای کاری سطح بلند قرار دارد. توصیف‌نامه‌های کارگرانتان را خواندم و درباره میل و رغبت شما برای تشویق رشد کارگران توسط علم، تمرین و ذخیره‌های فراوان شنیدم. من الکی میدونم که کارگران جلب شده باز هم بیشتر کار میکنند و این همه در تشبس‌های آخرینی که پیشه کردید روشن است. من خیلی میخواهم که عضو از گروه نوآور شما شوم، فعالیت کاری خوب سازم و در این شرکت با آموزش مهارت‌های نو خود را رشد و انکشاف دهم. سوال سوم. What are you passionate about? As an experienced service-oriented professional with more than a decade of experience working in boutique salons, I thrive on creating a welcoming environment for all clients and providing the highest quality skincare services. My specialized training and strong interpersonal skills have helped me become adept at developing long-term trusted relationships that help to build a loyal client base. Some of my clients have been with me since the beginning, more than 10 years now. These relationships are the reason I am excited to go to work every day. با چه چیز شوق و رغبت دارد؟ من همچون یک متخصص ساحه خدمت‌رسانی با تجربه کاری زیاده از 10 ساله در کوشش‌های حسن با ساختن یک فضای استقبالی برای تمام مزاجان و تأمین خدمت‌رسانی‌های سطح بلندی مواظبت از پست رشد و انکشاف می‌نمایم. آموزش تخصصیم و مهارت‌های قوی بین آدمان به من کمک کرده است که در رابطه‌های با اعتمادی دراز مدت که برای با وجود آوردن اساس مزاجی وفادار مساعدت می‌کند ماهر شوم. بعضی از مزاجان من از همان آغاز زیاده از 10 سال باز با من هستند. همین رابطه ها باعث می شود که من هر روز با شوق به کار روم. سوال دیگر. Why do you want to leave your current job? I'm looking for an opportunity that gives me the ability to build closer long-term relationships with clients. In my current role, the sales cycle is so short that I don't spend as much time building a rapport with my customers as I'd like. Relationship building is one of the reasons I chose a career in sales, and I look forward to working with a company where that's a top priority. چرا شما میخواهید کاری حاضره خود را ترک کنید؟ من امکانیتی را میجویم که قابل آن باشد که مناسبت‌های نزدیک و دراز مدت را با مشتریان برقرار سازم. در کاری حاضرم دوره فروش خیلی کوتاه است و من برای ساختن رابطه با مشتریان آنقدری که میخواستم وقتی زیاد صرف نمیکنم. تشکل رابطه ها یکی از سبب‌های انتخاب کسب در ساحه فروش است و من میخواهم با شرکت کار کنم که در آن اولویتی مهم باشد. سوال دیگر. What do you know about our company? I know that your company is one of the largest investment bank in blah blah. Your headquarters is in blah blah, and you have 25,000 employees worldwide based on what I read on your website. I have known about your company for a couple of years now because I have been working in this same industry. Your company is one of the names I think of in this industry, which is why I was excited to apply for this job when I saw it posted on your website. شما درباره شرکت ما چی میدونید؟ من میدونم که شرکت شما یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری فلانجا میباشد. چه خیلی که در سامانه شما خواندم اداره مرکزی شما در فلانجا میباشد و از سراسر جهان 25,000 کارمند دارد. من درباره شرکت شما 2 سال باز است که میدونم، زیرا که من در همین ساحه کار میکنم.
ширкати шумо яке аз номҳое ҳаст ки ман дар саҳифаатон дидам. фикр кардам ширкати саноатист ва аз ҳамин сабаб ба ҷои кори холие ки дар сомонаатон гузошта будед дархост фиристодам. Саволи дигар. What are your biggest strengths? I'm a natural problem solver. I find it rewarding to dig deep and uncover solutions to challenges. It's like solving a puzzle. It's something I have always excelled at, and sometimes I enjoy. Much of product development is about finding innovative solutions to challenging issues, which is what drew me to this career path in the first place. نیروی بزرگی شما در چیست؟ من طبیعتاً یک شخصی مشکل کشا هستم. من عمیق جستجو کردن و روش حل رو به مشکلات آشکار و هویدا کردن رو پرارزش پیدا کردم و خود این کار مثل حل کردن معماست. این شغل بعضی نزدیکی‌ها دارد. همیشه در آن کامیاب هستم و بعضاً لذت میبرم. ثمره بزرگی رشد و ترقیات در آن است و برای مسئله‌های دشوار راه حل نوآوری تازه پیدا کردن لازم. این همون چیزی است که مرا به این جاده در موقع اول جذب کرد. سوال دیگر. What are your biggest weaknesses? My great weakness is that I sometimes have trouble saying no to requests and end up taking on more than I can handle. In the past, this has led me to feel stressed or burnt out. To help myself improve in this area, I use a project management app so I can visualize how much work I have at any given moment and know whether or not I have the bandwidth to take on more. بزرگترین ضعیفی شما در چیست؟ کمبودی کلان من در آن است که بعضن وقت به درخواست و طلبها خاتمه داده نگفته نمیتوانم و از قدرت و توان بیش قبول میکنم. در گذشته این عمل مرا به اضطراب می آورد و یا خسته و بیمار میکرد. برای رشد خود کمک کردن در این موضوع من لایحه اداره‌کنی را استفاده میبرم. همین طور چقدر کار کردنم و هر لحظه داده شده را از نظر میگذارم. سوال دیگر. Where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I'd like to be an industry expert in my field, able to train and mentor students and entry-level designers alike. I would also like to gain specialized experience in user experience to be a well-rounded contributor working with design and marketing teams on large-scale projects that make a difference both in the company and the global community. بعد از 5 سال شما خود را چگونه می‌بینید؟ پس از 5 سال من می‌خواستم یک متخصصی ساحه صنعت شوم که بتواند دانشجویان و طراحان سطح ابتدایی را یکسان آموزش دهد. من همچنین می‌خواستم تجربه تخصصی در تجربه کاربری به دست آورم تا یک کارمند همه‌جانبه باشم که با دسته‌های طراحان و مارکتولوگ‌ها در لایحه‌های بزرگی هم برای شرکت و هم برای جامعه جهانی اهمیت داشته کار و فعالیت نمایم. سوال دیگر. How much salary do you expect? My salary expectation is between blah blah dollar and blah blah dollar, which is the average salary for a candidate with my level of experience in this city. However, I'm flexible. چقدر معاش رو توقع دارید؟ انتظار دارم که معاشم از فلان دلار تا فلان دلار باشد که این برای یک کارمند با سطح تجربه من در این شهر درآمدی میانه می باشد. به هر حال من سازشکار هستم. سوال دیگر. Why should we hire you? I have a passion for application development that's grown stronger over the course of my career. The company's mission aligns with my personal values, and from my limited time in the office, I can already tell this is the sort of positive culture in which I would thrive. I want to work for a company that has the potential to reshape the industry, and I believe you are doing just that. چرا ما شما رو به کار گیریم؟
ман барои дархости пешрафте ки дар самти фаъолиятам рушди босубот дорад шавқу рағбат дорам. ҳайати намояндагони ширкат ба арзишҳои шахсиям дар як радифанд ва дар идора дар муддати кӯтоҳу маҳдуд ман аллакай гуфта метавонам ки ин як нав фарҳанги иҷобӣ дар самтест ки ман пешрафт кунам. ман мехоҳам дар ширкате кор кунам ки нерӯи таҷдиду азнавсозии саноатро дошта бошад ва ман боварӣ дорам ки шумо танҳо ҳаминро анҷом дода истодаед. саволи 11 ва охирин. How do you handle stress? I'm able to stay calm when I focus on the bigger picture and break down my projects into smaller tasks. What is the ultimate goal I'm trying to achieve? From there, I make a list of action items with reasonable deadlines. Even if the big project is due tomorrow, I ask myself, what's something I can tackle in the next 30 minutes? Before I know it, I've made significant progress and that impossible project doesn't seem so impossible. шумо ҳолати равониро чӣ гуна боздошта метавонед? ҳангоми саргармиям дар расми калон ва лоиҳамро ба бахшҳои хурд табдил доданам ман метавонам ором бошам. ҳадафи ниҳоие ки барои расидани он кӯшиш карда истодаам кадом аст? аз он ҷо ман рӯйхати чизҳоро хиратмандона ба муҳлати охирон анҷом мерасонам. ҳатто агар лоиҳаи бузург барои пагоҳ бошад, ман аз худ мепурсам, дар зарфи 30 дақиқа аз ӯҳдаи чӣ чиз баромада метавонам. пеш аз донистани он, ман раванди муҳим ва лоиҳаи имконпазир ки ин қадар ношоя менамояд анҷом медиҳам. хуб тамошобинони азиз, видеои мо инҷо ба охир мерасад. агар ягон савол ва ягон пешниҳоде бошад, ҳатман дар комментария нависед ва обуна шудану пахш кардани лайкро дареғ надоред. боқӣ саломат бошед.